aria mubiashara na musiasa uri nkuma na uria wachuaga giti kia ungavana kaunti ya Tharaka Nithi kithurano kithiru niwe Gitari Mbiuki ateo mwiri jwa Mbiuki jwithirirwe ngari-ini yawe mwekanone jwa barabara ntere chia Kanyombora kaunti-ini ya Embu. Nguruki Mbiuki ni akuonekaga arathi untu bura bukuonania kuombeka koragitwe akari atongeria na kinyachore ni bagwetete Gitari ja mutongeria urendete muno witi na mbere na ruru angiru wa borithi nthikeri bakiurwa kuthithia na mpwe uchunkuni ni kenda kumenya kaumuka gikuo kia mutongeria uju. Ni tureke bari gwiririte kaunti ya Tharaka Nithi muthenya gwemthi are ni mubiashara uyu kwarito Felix Gitari Mbiuki na Ngurukia rwagira giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano ikuruku tuli Gitari Mbiuki Foundation tukuona inyo ingitethia mwananchi wa Tharaka Nithi moso muntu akomba kubura viongozi maega tema siasa moka muntu viongozi nyingi kanithani kwina viongozi ananginya catholics nikola na viongozi kogu lilia muntu akaomba ukolo akimenya muntu mali katibani akaomba aombite gutotoro bwake na tukiaranirie na ura ari deputy governor wake Kagita Gakuba aromba giti kia governor wa kaunti ya Tharaka Nithi Bwana Gaicura Lanchawa na mutio wa meabo athire lakini mtu arira lancha umagaruka muntu murume no menyaga antu amuchigwa bakimenyaga nathi shughuli cia wira ciake so akuthi atia choka ne mundirio kari yonekanire ithungitwe kathakani akanywe ni ara umakira cha witetie murathe kiongo na awete rukunyo rwake na njara so nio imakire muno. Gaicura akitheria Bwana Gitari Mbiuki arari muntu agutethia mugongo mbije Gitari imuntu urari na nkoro ya gutethia mugongo wetu wa Tharaka Nithi na imbije imuntu urerutirite kurutira antu wira na tabiumia bithatu bithiru twarangagia noe akambira we acho arenda uchokia ciaca ciake muchie CI chukegamba ng'ombe mujumbe wa Tharaka wa ukambere Mheshimiwa Alex Burimuiro Ngurukia thirite ari muchore wa kubewa mututiki Felix Gitari Mbiuki kaya kuwa kuri muntu wa Tharaka Nithi ino kana kinya Kenya buregana watwika Gitari Mbiuki amobetire na Gitari Mbiuki ti mundu utinda aritie mainge ari ngwaciaca awande guru kana awa siasa atatura kinya kuringa muntu kana guciaca muntu kairi ndachoka akaebaganize nakaje kuga nionkenera mirandi yakwa era ndendaga iwikenderea Tharaka Nithi gutethia antu betu so kinione na uzuri bona na muno nderage bakinene muno igiku kirende Nguruki gitigite akari muno bantere cia Tharaka na kithikiro kinene ano mwe wa Tharaka Nithi arendete gutethia antu betu ba Tharaka Nithi muno na kwegua nio ruti tukayukia twitwinde wanorare no me Tharaka Nithi utwike akagwema ana betu na ntiwetigia ikweboragite na choka ke na bunduki njara na muntu muku utuma kwa watirete gintu na karataje na kokara ko wandiguru bara habethiritwe barathingati bake bagi siasa na kinya barabangi na bobarito borio ni to barabangi timo kuona kinya kagitakara kinya mbele athunga siasa nchambe no na karitende na thirikari Gitari nene sana na kara kwa national government achoko mawa thungira ndene ya county na Machakos secretary kwa Gitari nene muno na umete all the way from Tharaka Nithi asabu nyamwa asabu community ya Kenya ari county yingi kwa kuona ni muntu araye muruti wira na muntu atari kwiyendera na muntu muthomu na muntu wina uwezo bwa kuita bwa gutethia community.